күндү хаңала сулуһун эркәни хочотун уонна чуолаан төрөбүт төктүрүм нехилегин олохтоохтора. Бу 2-тыгынча сүүрбэ хылтанла сагаламмыт коронавирус пандемията андай дуга барытыгар билигин даганы таргана тур. Япония энечке сонунларын көрдөккө соторутаагыта Малайзияга эме делбитенийбит күннәгы ылжыбыт киһи аксаанынан Индиятаагар элбэбит. Онон сиртен сирге тарганан ихер, онна тарганан истегин айы уларыян ихер. Бу былырын иккис долгунга биһиги диекерген бары сыстаммыт ылжыбыппыт. Мин балыха кирбитим, тыңам 35 бырыгыңадлы жайыллыбыта, кергеним жиэга хытан эмтеммите, тыңата сүүрпе 5 бырыгыңадлы жайыллыбыта. Оннан тон улбут ого болан этеңге ахарымыта. Онтон ол кемге ыныры келбек саастаах жоннор бии кекебитен туарабыттара. Онтон бу билигин билерге курдук саңа долгун келен эме республикага күнгө сүүсчеке киһи сыста турар, ыаллыбыта билле турар. Вот, онон этемете бу саңа штамм коронавирус кені эдеричека жайарабит. Бу неделяга биһиги середага бир кейипитин карайдыбыт. 31 саастаах эдер чөче. 2 оголоро тулаяк каллылар, 5-таах оннан 3-таах. Кергене коронавирусунан өлен тыңатын биэхам бырыгын жайылынна. Онон кыратык камнаннагына агылан барар күнбүгүнгө. Ити пандемия бүтте эгин диллерин манны көйдө канады. Ити ыры бу бихиэка киһи аймакка кирде. Ити гирип курдук сылга экилите келер болары гынна. Онон өтөрүнен бу жону соргуну бааламаран араксы хоппала. Олихин мин бу бесыйгар спутник Ви турорунну. Тоға дейтеқе бу үрі химбир өтірінен бүбіпет, алғана турар. Онон кырада боллар қаққа бара кихеқа опсайнан тухалақ, надалақ болла. Онон мен үңіремете. Билигин ити вакцинаны турорар кемнеригер. Туора турбаккаға тірі. Ити бәғатигер вакцинаны туруартарар туһунан күйіске толкуйдан. Онна кыяк бар эрдәгіне ылахатан. Бу коронавирус бир самай кухагана ден саңаттан саңаш тамнара, сыстыганнара элби турар. Онон ити булырын күйіңі кәләхілібіт штамға нәхиленне бейхам бірігінің вакциналатақа бу өрі тоқтон син девіттірі. Онтон бу сааскы келбет Британия штамын көрдөрүтүнен нәхиленне сетті 10 бірігіна вакциналанықтақ. Онон мантан анарад өсі бейхеха Индия штамы, Бразилия штамы, оннада атын штамнар кәлелері сабағаланар. Онон саңа долгуннарга бөлімдені тарытчы бары вакциналаны қайын.